Parlok baro lada kani ke sin ke bandeng kong ke bapi pe ya ke tek Lovinia. Pila men subscribe ya kani ke channel. Dak bapi press ya uni subscribe button. Markom juruban press ya ke bell icon. Kenapa pinyo iki video ki batmai ki banga update kani ke channel. Parlok baro sisi sin ngap yang sombhaya pi sya ka tek Lovinia YouTube channel ke banga batai hak tin khasi. Te hangni pi ba haka wada junga kadan myo pokhandai tengka but kai option hangni ban transfer san tengka lani arspa tengka te khnaba ngan pan pi ba kuno kaya ban transfer san tengka ba kai long shisha ba college ka account juga Paytm te ngan pan pi kumni harum Kani ketika Paytm wallet jonga banda ngecek eka bisa hangni ngadon tang tengka but kumdo ngan transfer ya ke bisa nak tu ka for fun app ti phila ban i hangni ai tung account number jong ke Paytm lani mobile number ba phila asna boroshikat tu ti mentang ngan withdraw tu di ni number jonga pada confirm entah yang ni ke ong ba sandengka kan sasen ke Paytm jonga haswa jong ka 800 tarik te mentang record ini ke video kadang dei bang arpo lai testang apo arsngi kas transfer syaka Paytm jonga ting saya page nomor bah ka Paytm jonga kasabatai kani description harum kasabatai ni po harum jonga ni description bahkan ni bisa kawan ai dengan sa pen ibang ip ke video kaman sabateng ka shisngi arsngi but ang ta pizza yo ya ka jingshannya ajik song thu jong pi ba kumno ka pizza ka wan shisha ka to ka app perlok bro sin pan nga penyang sombai pi sha ka tek Lovinia YouTube channel te hang de aku abat pen iya pi pa menta ka de ka arpau santrik jong September rajar kat khandai but kapisa kawan nakato ka banga transfer menakato piang ni ketika cashback received from spread fund di santengka kawan hangni pikir mau men shisngi nga idon tang sautengka menta kawan santengka ka balance ke badan akan ke account jang ka Paytm kadi kendai tengka di kamdei ka app ka ba thok re ka ai ni ka bisa ka ba ki kamai ka bangi yo nakato ka app Teknologi pun pila page kini ke channel, sombhan subscribe, but na pila subscribe ru perlok sombha yai kerjaan mat samlem yo new app na kini ke channel ke bangai. Teknologi pun.